kundeba mu maso. What are you? Some broke dick Popeye? Uri ikigoryi cyacitse kabanda. Let me guess. You're captain of the reka mfubira mu nyanja ukoga cyangwa se ukadayivinga hasi nuko rino kote ripima mu paundi 290 waryambara ugatera intambwe 12. Iri si ryo kote basanzwe bambara. Iri ngo ni iryazaza ariko babaye barizanye biraremereye cyane rigeze mu paundi 290. Uriya musore w'akaguru kamwe sinzi ko yaryambara gatera na sirikare kirwanira mu mazi cy'uyu munsi. Umbabarire nyakubana guce mu ijambo. But to me the navy is not a kuri twebwe cyase kuri iki gisirikare nago ngifata nk'ubucuruzi cyangwa business. We have many traditions. Dufite imico myinshi mu gihugu cyacu. Cyane cyane imico mu gisirikare cyacu cy'abarwanira ku mazi. Imwe ni myiza indi ni mibi. Ariko imico y'abasirikare niyo tugendera twe tubifata nk'umuco wo kurwanira igihugu no kugikunda. Ntabwo igisirikare twe tugikora tugifata nk'ubucuruzi. Araseba. Mwe mubifata mute? Twebwe tubifata nko kurwanira icyubahiro. Tuba dukorera icyubahiro ntabwo dukorera icyitwa ngo ni ubucuruzi. Filime bayise Men of Honor n'abagabo b'icyubahiro. Abasirikare barumwe n'umugabo arasaba yaratangiye kuvuga ngo urabona ngo business rero y'igisirikare ngo ubucuruzi bw'igisirikare kirwanira mu mazi aho kigeze. Umwana wabwiye twe tugendera ku muco mw'abasirikare barwanira mu mazi. Dukorera kurwanira icyubahiro cy'igihugu. Ntabwo twe turi mu bucuruzi, ntabwo twaje gucuruza. Iyo tuba turi abacuruzi twari kujya mu gihugu gucuruza inyanya n'amatelefone n'ibiki. Get on with it. Senior chief. Rebe